Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje gukurikira Daily Scoop 24, ni YouTube channel ibagezaho amakuru agiye atandukanye yaba mu mibereho myiza y'abaturage, mu buzima ndetse tukanagaruka no ku makuru y'imyidagaduro, makuru ya gospel n'ibindi bigiye bitandukanye n'undi babivugwa ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi. Reka dukomeze n'amakuru avugwa mu ikipe ya rubanda, ikipe ya Rayon Sport. Amakuru agezweho ubu nuko umunyaportugal Pedro Emmanuel de Santos Martins Silva yageze i Kigali haje gutoza iyi kipe guhera mu mikino yo kwishyura shampiyona y'icyiciro cya mbere. Imikino izatangira ku itariki 19 Gashyantare n'ubundi muri uyu mwaka wa 2022. Mu rukera rwo kuri uyu wa mbere tariki ya 31 Mutarama 2022 nibwo Pedro Emmanuel yageze i Kigali ndetse akaba yari kumwe n'umutoza uzamwungiriza. Kuri gahunda byari biteganijwe ko azagera i Kigali ku cyumweru mu ijoro akerekanwa nk'umutoza mushya wa Rayon Sport kuri uyu wa mbere. Uyu mugabo w'imyaka 46 kandi yaherukaga no gutoza ikipe ya Al Nassr yo muri Arabia Saoudite, akaba agiye gutoza Rayon Sport iheruka gutandukana n'uwari umutoza wayo mukuru Masudi Juma wabanje ndetse no guhagarikwa ukwezi kumwe mu kwezi k'Ukuboza umwaka ushize. Icyo gihe ikipe ikaba yarasigaranywe n'uwari umutoza wungirije Romami Marcel. Imikino ibanza ya shampiyona yarangiye Rayon Sport iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 26, ikaba yarushwaga amanota 5 n'ikipe ya APR FC ariyo yari iri ku mwanya wa mbere, ndetse ikaba itaranakina imikino y'ibirarane ibiri igomba guhuramo n'ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse n'ikipe ya Rutsiro Football Club. Muri uku kwezi kandi Rayon Sport yari yubatse ku buryo butangaje, ndetse bamwe batangira no kwibaza aho yaba iri gukura ubushobozi, dore ko yamaze gusinyisha Kwizera Pierrot wari warayikinnyemo mbere ariko akaza kwerekeza mu ikipe ya AS Kigali, rero akaba agarutse aho yita mu rugo kuko nawe ubwe nk'uko yabyivugiye ngo ikipe ayikundira ko ifite abafana, ayikundira ko niyo ayikinamo aho ageze hose asanga abantu bamuzi ndetse bamuhamagara, n'urugwiro akunda kugaragarizwa n'abakunzi b'iyi kipe. Undi yasinyishije rero ni Bukuru Christophe ndetse na Ishimwe Keve ngo bazayifashe n'ubundi mu mikino yo kwishyura igiye gutangira muri uku kwezi kwa kabiri tugiye kwinjiramo. Umukino rero wa mbere biteganijwe ko uyu mutoza Pedro Emmanuel azatoza n'ubundi ni umukino uzatangira phase retour cyangwa se imikino yo kwishyura ya shampiyona y'icyiciro cya mbere, aho ikipe ya Rayon Sport izakirwa n'ikipe ya Mukura Victory Sport, aho bizaba n'ubundi ari ku munsi wa 16 wa shampiyona.